Samo drži ovako. Oj čovječe, pa držat ću, čekaj da se... Gledaj, samo malo ovako zakriviš i vidiš. Kad si vidjela, drži tako zakrivljeno. Postoji. Kad snimaš mene? Aj drži. Cijelu priču, čekaj se namestim, budem lep. Kako? Neću sve da idem da sam ružan, tako, brate. Jel me snimaš? Snimaj. Trebam da pritisnem negdje. Ne, uopšte nije u mene. Čovječe, tu si mi u sred. Na sred ekrana si. Kako? Tu si mi čovječe. Na sred ekrana? Da. Okej. Se vidi ovdje hauba, vidi se, znači još jednom u Beogradu, Savezna skupština, znači ovo divno cveće se nalazi ispred Savezne skupštine, nalazi se na bulevaru, znači najprometniji deo, može pogledati se ovdje kako znači je promet u centru Beograda i ne postoji ni najmanji problem, znači nositi hrvatsku zastavu o Srbiji. To se sada samo pokazalo vrlo slično onome kao u Hrvatskoj, da ne postoji ništa zbog čega ovakve stvari ne mogu se raditi. I da se stvari radi najčešće o veoma ozbiljnim predrasudima. Veliki pozdrav iz Beograda za sve one u Zagrebu i velika zahvalnost svima onima u Dalmaciji, u Zagrebu, u Slavoniji koji su me više nego korektno prihvatili i imali razumevanje za ovu akciju. Nadam se da ovakve akcije će u nekom narednom periodu postati nešto što je normalno i nadam se da neće biti toliko predrasud. Pozdrav još jednom za sve vas koji ste kraj TV ekrana. Ej, sad bi bila fora da sam visla jedno dve motke.